rescue the residents of Bomet. Tenda duond bura mar ODM County ma Kajiado wacho ni duond bura no bi bango yiero mar tenda koro gwenge mar ODM County no to gibiro mana bedo kod winjruok kendo yiero jotelo e kindgi giwegi. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku wacho ni chenro mar yiero jogo ma biro tayo duond bura no bagi wuok tich, to kata kamano jokanyo e duond bura no yiere mar yiero jotelo go e kindgi giwegi maonge yiero e yor ombulu. Kama wana ODM Kajiado chapter tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana ODM. Tumekubaliana kulingana na katiba yetu ya ODM inaruhusu badala twende kwa debe tusemezane, tuelewane, inaitwa kwa kimombo consensus. Sisi ni watu tunaopenda amani, sisi ni watu tunapenda haki, na chama chetu ni chama ya taifa, na jukumu letu ni kuboresha chama yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarika. Na kama kiongozi wa ODM Kajiado, nitahakikisha kwamba tuko na mwelewano na timu yetu inafanya kwa pamoja, na sisi tunaendelea kuongeza wafuasi, sio kuwapoteza.